worry. It takes someone who is cursed to curse someone. So I have cursed you since I'm cursed. So let's see who life will be cursed. Why? Thank you. Try and work on your anger. Try it. Try it. Try it. Try it. Obisi day back to sender. Who asre? Nyankopon asem se no me ni nyina so na enye adwuma. But no me ewo nyina so de eye adwuma. No me we so ni pillar na de modu. Me say you come and cry. What the camera besi wanim. You will cry and come and put it on social media. I don't know who you are. Minimum wo. But media near wakano. And I'm a return your amount. Try and control your anger. Or the far over me. Sanya me babe preach it or debiano. Always be a mekasa me nya pretender. I'm real. Me preach any different message apart from anger because to me, I have seen how it is. I have feel how it is. So I have to also tell you, say, try and control your anger. Nipa ni bi wo ho abrabo mo ya jejefo. Nipa ni bi wo mo ania wo be yawo no odofo se nyame anso wakoma. Ubeko extra man obi wo ho no ma watu ni ho si wo se wo no de wo be jije wo life. Obi jejefo betima ye nakuma. Obi betima atena aware ase ni nakuma de be ye no wan hwe ya aware na at long last wo beko. Obi jejefo betima ye nasew. Obi jejefo betima ye wo no ani Obi jejefo betuma ye ni kunu ne nete. Obi jejefo betuma ye ne yere. Obi jejefo betuma ye ne ma. Obi jejefo betuma ye ne nana ne maame ne wofa. I don't know where it will come from. I don't know how baby anger be our time for the anger ne beba. But please be vigilant. Se minya abotre kakra bi. Se minya abotre ketua bi ti se snap ya ba. E bianka. Niema bi ansay. But out of anger, out of abufuo, out of yaw, out of pain, out of I've had it here, out of my breath. Ena Sanima we nyina ebaye. No matter who you are, Misrao. Me, I'm working on my salvation. Utuana wudi matem no. Mi sugu erade so. Se erade humi mobo. Me shewo bo. Erade mafeli. Erade humi mobo. Inti sa mi guhe sun srebo ne fache na utuana wudi matema. Waka kuliti. Nefa resource ne ma ho. I'm working on myself, oh. I'm working on my salvation. Odofo, ada ube wume Gloria Kani nya ne me nebeko. Ada me ko me evangelist nya ne me nebeko. Enti tenase, neka se sofo kra na ene de you are fake. Evangelist pa na ati say na o de live life senya wo pe bia na owo mfu mu mfa wo. Ah? Unexpected death. Owo fu mu ebe fa wa. Eya wo kodu amoche ho a. Wakacha mochi say, na evangelist Kani Gloria ye fake. Anytime I'm mama brabo ye. I'm working on my salvation. I'm praying to God, say, He should create in me a new heart. I'm praying to God to remold me because He's a potter. A radin san shapu me biem. A radin bubu me. One side me, now one side mold me into anything that He wants. Mr. Radin say, on creating in me a new heart because makuma way adding. Makuma way eden enti me mpa bo ade bia me ka kire Rade say Rade masesa woniema bi hu bet my heart Father Lord change this heart, create in me a new heart. Rade ma me the spirit of endurance. Rade ma me honhoma met me dia endure any nonsense in this journey because I'm not quitting. Trust me. And fa wonye ningwasie bia I'm not quitting. And for one year, tema mu bedimi, I'm not quitting. So I'm pleading with God. He say, "Rade mami akoma foforo. Rade muame.
Niema ya no mintumi nsom. Edura nyono ne Awurade mo me na mintumi mene. Awurade mo me. Awurade mo me. De bia mesra bonifache. De bia mesra bonifache. De bia hwe. Wana se sofo obe preach wanya bone. De bia ya na me kasa hwe. Asofo bebre e portray manipa hunu ni sa wo ye sofo dia wo ye kronkron ni akokoti Timothy ni ye akokoti Timothy e be kan ya kirewo ni akokoti Timothy be kan kirewo abra ni enti apokra wo tro sa letter no ekoma Timothy wo Korinto asafo ni mu kra no wonte ase me de menya perfect. God is still working on me. Inti mo am sending message. I'm disappointed in you. I'm there mo brofo no me go school. Ma china go school papa biasa o. Inti brofo ne nye. And I'm disappointed in you. And I'm this in you. No me sremo. Don't be disappointed in me. But rather work on your salvation. Because salvation is individual. Ni nyame de ba ma me se me fambre wo no. Me dia ne se me de ba betu ho. Ah. Nyankopon ka kire. Ayi for say nie yi emrahefo ne be hye mo se munye bia no nsemo mo beka bia no munye hwa eto de bia niema edin o eto de bia niema edin enya bete be day in day out yesre nyame se o ma ye new strength. Awurade ma ye new spirit. Awurade ma ye new strength. Na ye ntimi fa nko. I'm working on my salvation. Time now we be use be di matem. Time now we be say e di aba me life. Abehwe me e di matem asai wo bundle no misrew. For scan to ho. Work on your salvation. Work on your salvation. Ghana nko na mahu obi a ompo obi asem nso nipa ne call life na wasa ne bando no hwe no Ghana nko a ompe nipa na sem nso wo hu se nipa na ba life pe na wa ba life on to me nko ono so obedi nipa na tem ono so obe stay life na watie ne nipa na kanti no wo hu se wo ha wo ho. What I want to tell everybody is that these two shall pass. These two, oh, it's a chamukrewi, me humpo biem. Please, try and control your anger. Try and work on your anger. Ni pebia bufuo wo so, ni pebia akoma wo so, ni pebia wakoma den te se me die we. Me srawo. Me bo me die so mpaye o. Obia woni mi bia ohumi na wo se kani wasesa kani wadwo ampa kani wafanyame ne woni me no ono so behu me se nti wafanyame mponi me na me nyo ayana se mi kra ya mesre onyame ayebi o onyame wa yebi me de nyame agimi o orofo nyame agime because me nim me ho me nim nia me metimi ye me kan Gloria me ka me ho obantma me nyame asachra me enti se wonnim me a hu me na be evangelist pani ene ka wuchi ya me first ne dia ka be yu na mumrika o nka wo be dwane because me no bibie bi maye bia sitre me aname ubedi me jollof for baby ubedi jollof no e ho na abeda because me jollof me di wi ne no a me dia na menye ye maye bibie bi Ewurade aye bia ma me
Mina minim baby a me free, mina minim baby a mabedru, mina minim tibia ne abrabo a me wo manne, me twa me ho a me hu niema ni bia mu ntino. Nyame agye me. Nyame wagye me ankasa. Oh, share me Facebook live. Oh, say frame me video call. What is this? Huh? Nyame wagye me. Erade aye bia ma me. Erade waye bia ma me. Mesrel. Gloria Ojam is talking rubbish. Fire him. I don't have that time, please. I don't want to know. And I don't want to hear. I should apologize to Ghanaians. For what? For what? For what? Please. 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 Work on your anger. Work on it. Miso makumemu. 4 years. Miso makumemu 4 years. But in the DNC, I let it out. Amboa. Mesrew. Wherever you are, whoever you are. Nipe bie no obeka se abufuo ni ni muda. Na wo ye nyaatwom. Nipe bie no obeka sasase we so. Me de me bumfu da. Me bumfu ma menye ade ntra so da. Obia wo abufuo woni mu. Obia wo bebi na limited dru mesrew. Hweniema ye yi so. Hweniema ye yi so. Shaniema ye yiso. Nafa work on your anger. Men ka say you faithful. And I mean kwa say we a fake person. No. But who dear me fake na me maye. And never hu. Me fake na me ye. Some me ye fake friend or some me ye fake evangelist. No. Who dear ni atu me ne. Me de me ho abo for dear. Who dear share me mistakes yiso. Never work on your anger. Bia nyame mani ba sei. Se ne bia me ba benye bia ka kire. Na so di abobra. Work on your anger. Please. Emusa nyame aware, emusa nyame bibia. Emusa nyame akwantu, me emusa nyame ska. Se wakoma hawa. Me emusa nyame nchen sa nyema wanyina. But rather no Kachi rade se won so wakoma mawo because se nyame decide hira wanyina hira na wakoma hawa akoma ne be destroy sa nyema wanyina. So it will be better for you say rade be repair wakoma rade be create the new heart in you rade be ma wakoma foforo mom na sa nyema wanyina be wabrabo ma watumi maintain dan say nyame di adompo no wanyina be ma na wakoma ebe ma sa nyema wanyina afiri wonsa. Please. 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 Work on your anger. Work on your anger. Work it. Minimobi. Asemi muba ya wo frame. Osikani. Ma warrior go. I'm say say kani makuma yo kani makuma mikase ene aware nagu. I'm say sister akoma ne de ati say yaye kopa akuma bi ye dwudwemu ni eyi akoma na to ni akopa abrewa bi awanya 90 years ase bi wawu ni age na akoma ni dia replace me pacho ni makoma ma me ye bia ma ne wanya akwanya wudi matem no ni makoma sorry ye e ma me ka bia ma ne wanya akwanya wudi matem no sua bibi firim
Send ye be ya woso. Won't go repeat the same mistake. Ebia na wo de wo wakoma no baby ebekwa akosore no. Na bia na me de ye o. Ebia na wo wakoma no baby ebekwa akosore no. Any damage ebekọ so no ebia na me de ye. Wo de me say makoma ba ye ne me ye. Man na akwanya beto wa udi matem efrem yedin bi a wo pe eka ne wo pe bi ade a kire mi ni nyina achi no sua bibi membe di matem nkokwa membe di matem enkokwa membe tro nkwase asem enkokwa wo de wudi matem na tro nkwase asem ni nyina awie a do me one favor pick bibi free ne makan mu ne fa bo wo bra da chi bi obegina baabi aka say Kani fa me bone che me bia na beka ni mechi bia na wo beka ni mechi enti me ba life say me no be cha asem ketu abi me nsema me di ba ye nyina ne say try and control your anger. 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 Wakuma sorry, you will know the do's and the don'ts. Wakuma sorry, asam ne te sesan kura wo be mene umpuma. Mesro, control your anger. Sire rade se wakuma ha nko dia. Se wo hwe wona wona se wakuma ha se meme die we bia. Bompa ye sire rade na abufuo se ya de. Abufuo enya de yie. Akoma nya de yie. Mini obi ani asem. I'm free. Mini obi ani asem. I don't hold anything here against anybody. But I'm just here to advise you, say mesro. So o temper was soro media ya. Try and pray to God. I'm praying to God. Me srenya me say rade onse sama kuma mame. The Lord should create in me a new heart. Irade mfa nensanka makoma. Meka since anopa I've cried. Say rade create in me a new heart. I can't walk with this heart. No. Weduma we pa dia akoma we ntimi ne menko. If you want me to remain in your work, Father, if you want me to preach your word, then change this heart. Change it. Please. Please. Whatever has happened, learn from it. Control your anger. Control your anger. Control your anger. And Madam Asenso, over me. Let me celebrate anniversary. What's that? I'm not saying that. Amen. Amen. God bless you too. God bless you too. So as I was saying, I'm celebrating my anniversary. Serious anniversary. Mom sending me messages. Oh, Yamin Shram what? Yamin Shramu. Yamin Oishramu. Yamin Shramu. Yamin Yamokasepan. Insaka messages Ninan Medamase. Mom was rena Adam so mame Medamase. They know about end. And I may celebrate my 3rd anniversary. Me be born again. And any 3 years. And any 3 years. And me try me ni ekohwe me chia.
Nyame aye niema bebre ama me. Oh. Awurade ni medi ni yie. Obi hande. One of me old pictures, mommy. How I wish I can share that picture on Facebook so many that. Ati, me picture is a missy. Ain't it can me? Me what had you be? Or more say, like, Nesana say bra off hand ni bi no. Ena, o sha na be fa wo no fo ase. Enti wo bra na hepo ba shuru say. Na atade na fa bra na sinti onofo ha nyina bra na atade ne tight bra na sisi nti wo sha na emia na apu onofo aba e na me Jesus cross dem you have it up me have it na me say so for mama kanini anana nyamia me say what so for mama kanini Gloria na gina hoye me stressa me si kaninyame anjimio na aloche fake cheli bia bia yi hanklet bia na da me nan na mpaboa bi togo mpaboa rade na no nyankopon rade wa ye bi o mana ono o send the picture ne ba you say no comment, I'm off to bed. I say no comment, I'm off to bed. Let me see. Hey, what picture na charge? What keep picture na? Hey, nyamia yebi. Hey, nyamia yebi dodo. Nyamia jime. Hey, I really be. No movie. Me old movies ni bia me ti dem am me say suma no. Eya na me refi me ho say me am say hwe me ho. Me hwe movie ni bia na say mani aba me ho ma hu say no. Me ho na me hwe no ho no. Hi God has really saved me. God has really saved me. God has really saved me. Nyamia jime. Me de radiase. Me de radiase. Me de radiase. Me de radiase. Me de radiase pang. Me de radiase nyamia jime. Baby anam nenam ko. Anti me se me. Oba na manoa mo. Oba na maye jollof. Na wunim. Na be kan emu imedi bi. Me se baby a wo bedi mo no won wa na abeda. Because jollof me di wi na anoa. Sister, baby na ni pedru ni won. Enti eto de bi na meti e kire na mehwe ni ema bia na masere na obi say you don't know. Ma kan me tiram because na masere na me call me baby. Hey, nyame aye bi. God has really saved me. Nyame ageme. Me say me share one story bi. Obi linke me ma obi. Sister, e kaden ka yekume. Oni nipa na chate e wo social media te se bia Facebook say ya. Ena nipa ne se wo ba Ghana. No se kani me hu nipa bi e wo abroche seni to so ba Ghana. Me so ombre me phone, ombre me laptop. Ene iPad. Into kwa fa iPad ne laptop ne breme. Nefa phone no besika bi ebepie mu bia ye beche. Sana nipa ne ye froster. Ena wakotna ayi Accra yesi baby di Labadi Beach Hotel o se Labadi ak me hu za me menhye dani makra ho sa. Hey, mi koshi abra yi o sa hefa. Ah, sa bra ne ye fraud or ye fraud. Me se nyame na boa me. That time na me S guy bi wotema. Anadwo. Bra ne ji mi phone de hye ho. E ma mi phone ni battery tutui. Me chip nyina tutui. Anadwo no na aka me ne me nyame. Obi a me free Kumasi ba me mini se me be hia burger. Obi na hooki me up no. Auntie,
Sana woboa enti me be hu ye no efia ye kowura mu ne se ne fie hoy aye damboto bi na me say this can't happen. Enya real adane de me de nyame ase so obo misremu ni. Hey, that day me de nyame ase se ruade bo misremu ni. Me say ntafo aho de no be ba ye. Me ntafo sam ne be ba ye. Anti nyesa me sinka mawu. Because na me nim agenda. Na bra ne peso wo ye. Nti se ida se so mukum nipa twetwe nipa moja o. Se wo mo ye den yo. Na me nim me ne bra we. Yesi ya me preso de na den. Na edan na ye kowura mu no na mo hyehye broken tiles e wo dining chem. Sister Jai. Na me data me ma ye twan. Me ma ye twan. Bra yi pa. Me de me na crossu ni sei. Na ma hye ne mu sei. Na bra yi so ahye me mu sei na ya hajake ye ho ne ejina ho. Because man give me all I mean so be kumi o. So be ye me den o. I don't know. Me nya me tididi mu ade anya me ye. Me tu mani na me chip ne da hoi. Na me battery ne da hoi. Na phone ne da be na phone ne de na ania papai. Ade anya me ba ye so ne se. Guy no so me ka kire ne se me ba akra me bedu akra me frɛ no. Ono wotema. Ti no so afaka free tema se oba be hia me wa akra ye de ame me frɛ na na se wa peke me ne ye kɔ. On those times uni obi jai na mabom uni obi jai na mabom uni obi jai na mabom sa na me ne ye ntina ne ma me kra no ne ma me nka ya asem biom because when you say ye jai kra ye besia ba me de ba tihye mo se phone yi bele me pick ya me si ma me wo baby ye se ye frɛ ho La Palm Royal Beach o se La Palm Royal Hotel o se den ima wa ma obi kume me se ne guy ni si do ho fast ni won anti ade chimpa which ya me a obeka se makobo kro no na ya bome se broken tiles no ye kosa no etwitwa me rough me say hwe odofo se ye ka se wiase bibie ni wiase mu a we have seen it all. We have seen it all. Hey, me maye bibie bi. Me maye bibie bi. Obi a wonim kan ne Gloria bia. Obi a wonim kan ne Gloria bia nim say ge we die. But enne se me mete yaka se sa nyema we emwa jimidi. Hey. Hey, me damage girl bi enne me hu baby a me hu girl na pa na chew. Even post order so tiase dia. Then tam na me da Safonio Plus station. Enya ne se ne ya ye ho kama VIP wo yo. Those times na ya wudi sakaka. Sa won tetetetika bi na red yellow green here the Ghana blaster abom na wudi sakaka ne bi. Those times na ye adwuma. Na miswa bet na ma ye tawe. Na asafu ho nyina ya teche. Na boy bi. Rade na no Nyankopon. Ya kani ena ya anniversary order for me share me testimony niema fam wa brabom me ka bi a kirew ge ne tata me am oboy bi ho na boy ne adwuma wo Ford station Ford run ne friend no jinga no nwi no te ase ge ne tata me ama me se menye na se ge yi person ode ntokwa from me bi sei ena me koto milk na me bo ano na me nom ma fa milk na anyeti o me no milk ni say ya me wie na me di twi cement so a me twi me twi ya na unsa first no so bi omo betu tin tomatoes kra na no na ya round na atu na etu ye na me de dadoa me di sisi mu sa nti utane a na echi na yese grader na ye di twi banche more no masa nipa live wicked life o. Hey, ya ye niema bebre but amfa nipa nkosi baabia yakọ den na yenye den lie ben hey movement ben na me kasa mimi nim hey minim whatsapp o me
me didn't the mame ya o. Me didn't the mame ya. Movement. And then I'm in Hwe, me wafa ne mame ye kruko. No ye kramoni, no winsa. Me wafa. No winsa na. Me so kwani nipa no timi so mame kotonsa no. Na obesoma me awunim. Irade na nyankopon. Ofa sa ai nkola nro yi eto ayi bi. Unsa nkola mu nro na e won to ato amu ni bi no. Eni bi. Ofa no de ahye roba mu no wa chekere. No de ato bolem. Mame ya befa bole kotugu. Se me na minim. Enti me befa bola na minim se to adem a me de koto apetehia abra me wo fa ma na twa ansa na wadidi. Beto no so ye kramoni. Afa me wo fa ye me saa ma ebedu bebi na fa apetehia pampa ni na ye me hwam. Enti me koto na me ba na me suma bie so. Na ma hwie kakra gu ni tini so no ma no. Me wi ma sai akata. Auntie obejai. Na me sakot na asafo bibi hokra de essay. Me sakot na asafo bibi. Hey, abrabo ne say. Hey. What do we jollof for that? What do we jollof for that? What do we jollof for that? Ah, ope so mafia obi pa we no twi. Na ya fe coffee uchi na yiwem. Why ye stew ni nyina wie na u stew aben na say rice and stew aben kura no. Na wa hwie wi na gu abomunim. Enu hwie gu mu kan mu anu waso ye. Auntie, se ebi wura wutiri mu aye. Glory be to God. Obi ndi bi da na wo tie aduane we bi mani di pa. Within first 5 minutes reaction na nipa ne de beba no. Wa be hu say yes. Ye were different movement. Hey, obi timi ja no wa hanging na nai ba ko wo wiem. I say Chinese ni cha. Hey, Rade. Kani. Erade. Hey. Aye na kame so many wayo. Anyumresa meto ne onyo. Mede ni wa dance pa. Edi achramai. Nansu erade die. Adia enya no. Hey. Adia asai no. Eno no fire ni. Oni pa biti say no mo. Shani erade ayen. Sadia wo ye biaye. Ah. Enka kobisa masie. Any baby mi fire. Erade adomara kwa. Ayeyi kanidinda. Mame nyase. Yesu yes batiwo. Hey sister nyamia ye biu. Missy and coming so many why. Sameto hunyumo. Medi wa dance pa. Edi atramai. Nansu erade die. Missy adia enyano. Aye adia asai no. Enu no fire nu ye. Oni pabiti say no mo. Gloria Kani erade ayen. Sadia wo ye biaye. Hanka kobisa masi. Any baby ami fire. Onyami adomara kwa. Ayeyi kanidinda. Mame nyase. Yeah. Yes do bonti wo. Na se ju sutobra. Na I am from me say. Me kofa obi kunu sister. Ewo me krom kentampo. Me say na confession time o. And then me celebrate my anniversary. E was sen kafiti ya no pa bepu me nwumre me one life. Na me kan sem bia me
Na me ni obi kunu twempena. Sister, get ne to tell me I won say those times so de kosua ya chi enwumre ho na ye point. Udware ya na wakotena obi o chikosua nche na oni adamfo chikosua dia. O de o wani nte. Ati ase. Ikotena kosua ya chi ho ma to kosua abo abaya pa me de nchini agum na kwekwe. Se mi minimu bibia. Na sister ya famachi abetam kosua yi mani so wa. Na woni ma de abronza me ye. Kosua ni yoku na ewo mu no. Ekoda mani kosua no so sei pepepepepe e na achi. Hey, sister, me menya hu yo. Me. Niema fomu amete ha no won. Me di apetampe. Nyame agye me because na me sister na me nye. Internet to debi na me hwe niema bia me se Ewurade ntina wo nipa bi say pa mama na nyame wo ma me ye fucking movement Ewurade wo mama ye fucking lines sa na wanye me ntem. Eto debi ya na sister me di arewo. Eto debi mi say Ewurade nti wo bibi say pa de mama na nyame one adena Ewurade one chime one fa hankof one chime. Ne Ewurade wo ma me ye me me de mayebi bet nyame ageme ge yi hwie kosua igu mani so sister wa imagine say enchini nsuo so wani a plus kosua yoku hey ese menye na me abrabo no bebi me amahu say yes na fe kosua wura yi hey obibo sister me hu bebi a omudi nsuo ahokru manim awura me bie mani embie ene na chenchena na ebe ya ne se yede me beko hospital ni esi yoku no akoye de ebe no omudi aduro bi na me amete me kakanka metia me konse aduro no yede ketwa bi so ho a beye ne wo ho ne ensanfa bi mbe so ho untumi ntene wo kon ni straight o aje wo yesa because omudi gusu ana enane yoku ne ba na efa ha na egu na enane na me kon na ma bre. Hey sister, mama yemfa nyame wate mama yemfa nyame de bia me kase bia me de ma survive bia na grace bi asome so bia na ya reserve me for a particular purpose entinia me fa mu nyina Ewurade agye me but bia na wo story ye different. Oh nyame agye wa so mmere so obeji ye nyina na nye ni nyina nenam ena ne wa nyame agye wa na me nyame ngye me nyame beji ye nyina mmere no so a bia na wo de mmere ni amoa wo bia na wo uti ankoye yesa me na wo emre ani amoa bia na me kanya nwumre date na wo kono konya accident akowu unim bia nwumre wo ko baabi nwumre wei wo konya accident awu unim emre nyame ma wo mra put it into good use. Me say style bia mayebi hey light bia mayebi movement bia Kani Gloria mayebi asitre enti ene semeti amansante ntanso phone na yemi amedia credit yemi amesika me permit ma ende adum ni sesi ada but udi matem nyina mete so kasa kirewa huni say things are knocking things obi brofo huni say niema bi ebubo niema bi sremu yasesa afri niema bebre hu
Ya sesa free ni yo bebre ho. Ya sesa free ni ama bebre ho. Nyame wa ye bi. Me de me se me nya perfect. Me nya perfect. Se mi preach a eno nkyere se me yesoro abofo. Se mi preach a eno nkyere se I know it all. Se mi preach a eno nkyere se makwasi kakra na masua